Kublai Shibune piki subscribers baru kita juice terat ban pagi video sekini ke channel Storyteller London this one. Mentang Rajpi ke kubur penbuar ke China ya ke Nepal ban tiap yau Sinovac vaksin China. Tong ini sap. Hadirin bagi India kelayai ya ki vaksin ya ke Nepal 1 million dos. Bat kunjuru ya ke Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, bat kiwe-kiwe. La sengutu baka China kala asyam jing'e ban pusukli haganigiri. Kat kum ki kot kisla ki balalik naka Nepal Ministry of Foreign Affairs. Kata agade ka shiti ka bato naka Chinese Embassy ha Kathmandu. Bat kat kum ka Kathmandu media report laong baka China ka penbor ye kiri ki bahap hapo Himalaya region baki dei ban tiap yau Sinovac vaksin. Uni Sinovac vaksin udai u vaksin jongka China. U Chinese foreign minister wakilo ula keren deka phone bat u Pradip Kumar Hiwali jongka sarkar Nepal baka dei ban pediang ban tiap yau Sinovac vaksin. Bat undon kam ban pan yaki documents ki badon kam haga jingi dei padutei vaksin. Bat ka Chinese Embassy Kathmandu kala penbuat ru daka city syaga sarkar Nepal baka deban thiebek yaki vaksin China klam jingting namar yaki kot kisla kibaya dei berki vaksin on sanang pha hadir ka sarkar Nepal ka jubab ya katei ka city daka baka ong baka company ka supply yaki vaksin ka klam ai yaki kot kisla ki badon kam kibaya dei bat kita ki vaksin ka Chinese Embassy ka ong baki arteli ki company vaksin jong ka China ki dang yele mta ban yo permission ban penya yo ki vaksin hapo ka rin Nepal halor ka te city jong ka China ka Nepal ka kali haba arteli ki company vaksin kano na bidang kita company ki badai official ka China ka ong baka Sinovac vaksin kala thmu ban IA ya ki vaksin sa Nepal bat kala ong ubau ni vaksin ulong ubay yayo ba ban la ka Nepal ka kentat haka menta ka kenti klempep ka Nepal kan saduno yaw ni vaksin kat kum report na ka Nepal official haka lai puitrik January jo ka snam arajar arpoy kan Nepal Chinese Embassy kala ong bakan sa supply lailak dos vaksin sa Nepal. Henry Tang Hadin ketukan isni kalapan kiyo nakalailak siya kasanlak dos Henry katkum ke kubur ko batikina kan Nepal kampat siyam labriang ya kita ki vaksin China ayu kadan syalandat jangka Nepal ngin senang yayapet ya ki kubur ki bantangwan katkum ke trial yo Sinovac vaksin jangka China ha Brazil laong bau tei vaksin Utrekam tangkatsan 0.1%. Next. Lada episode natin ka channel juga sa ito lamig parlok jompi. Lada episode natin sa ito yung Storyteller London this one.